ngwana ke yo o mithisitse bana ba banyana ba bagago hona mo lekeisheneng lona le o mithisitse banyana ba itre abantwana bakho ba shiana ngamamantsi ba pheke dimantsi tsa bona di jwang di tsamajwang Yo iphutha ukuthi benzeka bona ngashaya semandi. Abuthi usitowuthi Uyichitha futhi kusho Ungena apho mama ngoba ngikhuluma nawe. Lo mama uyabonakala ukuthi akangifuni empilweni. Ungena kanjani? ngikususa le ngithi uzozama impilo la uzomosha nje. Kumele ngithole lo mkhukhu wamba. Into efanele yenzeke nje unikeza 3 months. 3 months uvela uphume. Ngihambele ngifuna umkhukhu. Into engaka. Ingane ngapha. kuba batho ba o le re dileng fatshe mama yiphandele Into ezoyenza zokushaya. Ngizokushaya, yes. Ngizokushaya uzwa wena. Ngizokushaya. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascoe Bull Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Pascoe today. So guys, today ke go family nya makhumalo, ke tlo fa mama sebaka so rena a bua hantle le Josie Pascoe wa ya ngoletse. Muntu omtala kunjani? nyaphela kunjani sisi Ke tele na motho moholo, go kopa fela o jotse di viewers tsa Josie Pascoe wa ngoletse. ke lengoletse ka hore ke dula monana mokhukhung jole ka hantate ke dula lena mokhukhung o tlisitse ngwana from KZN ha tlosa ngwana KZN o mo tlisitse ka hore o tlo qhubeka ka hore a batle mosebetsi so ngwana o qetile matric mara ha ke re ke a mamela ditaba tsa ngwana ke yo o mithisitse bana ba banyana ba bagago hona mo lekeisheneng lona le O mithisitse banyana ba itre. mama So wena o step mother sa hae. mama ha se ngwana ka ke ngwana ntate mama So wena ntantlo batla ngwana etse motho molo a tsamaye. no ke batlile ho jwetsa ntate hore a bone hore na o tswa jwang ka ngwana cause ngwana ona ha ke re ke ra mosheba mekgwa hae ha e metle ebile ha sang ke mo rata go tlwa qalong a kena ka monyako cause ke mmone hore ha mfa le attitude ya hae monate Baba kunjani babukhumalo? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Njengoba umama asho ukuthi ubhuti ngapha uprekisa amantombazana ayi3 ene wena uthe uyeza nje for leso sikhashana. So ntho ke batla ngwetse ba kore wena o reng ka situation e yore ngwana o prekisitse ka mo batho ba itrene mama wa tsho go batla o bone go tswa jwang ka ena. Yazi nami le Ngizakubambela. Yazi nami le nto isangithusile ngokuthi umntanami angazi ukwenze njani. nginabantwana nawe so laba bami ngizoyenzani ngabo wena awubhekile wakho ufika ngumamakhe umshiye kuphi akahambe kumamakhe So wena motho molo hantle bothata kore bana ba hao ha bayo but one tate o teng. Ho le shera bana o go etsala jwang? re kopanetse bana ntate o ke na le bana ba babedi jole ka ke dula lena mokhukhung ke na le bana ba babedi le ntate mara go tlose ngwana from kwa Natal ke sa etsebe le go e shebile kae a ntlisetse ngwana a tlo mithisa bana ba bagago ba tlo sheba ke mang botsa ntate So baba wena ke batla botsa something yenziwa yini lento ukuthi wena uhlale nobhuti kodwa abanye abantwana bakho nomama bangekho la. Nje ukuthi bese ekhulile mangimletha la ukuthi azozama impilo. Fana bonke uzokwenza njani? My brother wase nna ke markets akompose something njengoba awusebenza ngithi Angisebenzi siswami. isizathu sokuthi wena uzalise amantombazana ayi3 a different yesiphi Ukuthi siswami kusuka kwenzeka iphutha yabo nami utha kanjani ukuthi angazi lenzeka kanjani so ngumjida wena nami. shoot angikujaja ne but mina ngifuna ukuunderstandisa uyibone ngevirgin ebetter wena mawulala nalamantombazana lawa awu compromise yini Siswami yazi ukuthi siswami ngesinye isikhathi inokungithola nginenkinga eziningi ngoba nala ekhaya ngihleli la ekhaya umama ohlala nobaba akangifuni. Inkinga eziningi ekhaya nami senginokwenza izinto ngenze mawala nje. So ukulala namantombazana uwenziswa ukuthi umama akakufuni. No mhlambe ukuyikhulula kwami mhlambe ngithi ngipholisa ingqondo kanti bengazi ukuthi ngizomosha. Kodwa lo mama akangifuni la ekhaya soloko ngafika la ekhaya umama akangifuni. Lona iphutha ngiyayisola if bengikhona ukubuyisela isikhathi emuva ngabe ngiyasibuyisela ngoba umuntu angiyazi umuntu uyangithanda umuntu angihlezi ngimtshela ukuthi umama akangifuni. So ukuthi umuntu angazi naye ukuthi akanamandla noma yini kodwa lo mama akangifuni. So wena hanhlanhla uri stress sawo usikhipha ngokuthi uchamele lamantombazana ungacompromise. Angithi uma ungaka I think ukuthi uyazi ukuthi umuntu omdala wena bhuti wami ma uya how uyabethenga eventually wathi ba utloprekisa bana ba batho. mama ke re nthwena o tswa le yona mahaeng kwana
sikhuluma like no mama Mami, akasifuni okay. akasifuni lo mama akangifuni empilweni nami namaye ngiyakhuluma awunanto eyitsiba ntati utsho ngisathona That's why ngene emlonyeni balela phela wena upractice abantu abawu3 ngesikhathi esiwani shuthi sonomthwalo wabazali bakho ukuthi bethwala abantwana abawu3 awusebenzi wena ngaleso sikhathi Abantwana bakho bashiyana ngamamanzi bapheki dimansi tsabona di jwang di tsamajwang. you iphutha ukuthi benzeka bona ngashaya same month Abuthi ustove. Uyichitha futhi kusho ungena phi mama ngoba ngikhuluma nawe lo mama uyabonakala ukuthi akangifuni empilweni ungena kanjani same month like siswami like nami bengayimi Angikujaji sengisho ukuthi same month. abantwana mina ngiyajaja lo mfana usile wena kwedina ngeke phela ukuthi wena umethitha abantwana abawu3 so moshe future abantwana abawu3 ungasebenzi kanje kodwa manje nama ngizenzanga mhlambe nawe lelo phutha lingakwenza ngeke mfana mina ngifeba ngeke ngimithitha abantwana abawu3 ngesikhathi esiwani khohlwa kungenzeka impilo asazi mhlawumbe nawe uma ungaface situation engiyifaceayo kulo mama lo ungabona ukuthi into ekanje Yazi zenzeka mina ngibelieve nani. Mina ngizoxoxo tsanyona ungayifesa le situation ekanje mara u heavy sex mara ukuthi ungacondomize ungabreakisi. Leyo ukuthi wena ubreakise ngenxa ye stress ngiyayihana. azomithisa abantwana abayi3 kiri kimungithande kanjani ungamithisa abantwana abayi3 ngesikhathi sekwani phuma naye ubone ukuthi Baba uyasebenza wena umuntu omdala. Ngiyasebenza Abantwana bakhe nizobenza njani? uzobabona yena mara imali ngiyifuna ephelele la i-wages ngiyifuna ephelele kodwa manje besenze njani ke alahlwe eqaleni makafika lo mntwana lo Enzeni njani lokuthi alahlwe? unalento analiyo Ubutsa something. Vele abuthi ke batlo bua nnete. Hana fihla vele nana le attitude wena zangwa lo mara. hampi ngwaneso itse ha fihla anshaba maotong unamanga ubona ukuthi imali kababa ungathi nginamanga because Shabile mautong. No teneng mautong. ne ke ithwaletse didekinyana tsa ka tsa maphashaphasha ne ke ithwaletse diteki tsa maphashaphasha ngwaneno ka mkhwana nshebile ka tona mbontsha hore ha ke a motswala o bontsha hore ntata ke nna ha ke mnix ho yena a ke mo batle moshanyana ena o hurisiwe hampe khoso wa mantswe a ke a o tella nna ke o telletse kae wena uhleleni imali kababa into ehleleni la ekhaya moshanyana elolo wa tella o ngeke akaze angifuni empilweni yakhe lo mama usile ukanje umuntu omdala uyaphosisa mama lo akangifuni metsi a tjhesang Mama ha o tlo tshela ngwana Tshela ka monna. metsi a belang Ha bo le ska Bona wamphakamela mfana wamphakamela moshanyana yakho ke ngakho angifuni wa tella a ke tsebe le go wa seboko man sa mazulu kwa Natala a ke tswe Natala nna o shebe hantle mosele mokgwa o risitswa hampe ke moka jwang o ntse dikatiba tse o tshosa nje o shebe ke sebeletsa sekhathing nna ke sebeletsa sekhathing ke motho wa Thomolo. Kopang re tshoiseng moya. ngwana a tlo mpotsa gore ke a tella motsong wa ka mara ngwana eno o tshwanetse gore a godiswa hantle a ke tsebe o tswa kae enwa ke hlala phansi kanjani Wena hanhlanhle uthi umama udle ufuna imali zika baba. ufuna imali zikababa kunini ngihlele KZN ngifundile isikolo ngasiqeda isikolo ubaba kathi bengathumeli next ubaba bengamind ukuthi athumele 500 after 6 months ngenxa yalo mama ubaba ngenkathi asahlala yedwa la eGoli asahlala ehostel asaqeda ukufika eGoli ubaba beyithumela imali nemali kuthe mase kufika lo mkhohlakala usathani No, don't say that. nambona Mina ngizokunceda wena. nambona mama Satan, please don't lo mama usile lo umuntu omdala ke lo. Yes usile mara mawuthi uSatan. ubaba kasasazi khaya uthi Mara mawuthi uSatan. Bengikulalele ngifuna ukukunceda but masothi uSatan. kweme ngathi uyathakatha zange wamthanda from eqala shuthi usuke emakhaya Attitude. usuke emakhaya with intentions ukuthi uzomhlukanisa nobaba Ngenxa yokuthi imali nani. ngithethula mama ngithethula baba ngiyakuhlonipha uyazi kodwa unkosikazi wakho baba no mina ngisuke ekhaya vele ngithi ngizohlala nobaba ngizobheka ngizozama isikolo la eGoli ngoba emakhaya mancane amathuba khona ngithi ngizozama isikolo noma umsebenzi eGoli namuzo tšhelete e tswang kae huma because o re nawe Khona inga ukusolve. naye umphendula ngirafu kuba ukhuluma kakuhle kanje lo mama nomzala noma ungavuka ekuseni umlethele ikapletiye uzobonga kanje indlela ngayo Amara mina ngiya understand ukuthi uphezulu mara lokho ukuthi uthi uSatan ufuna ukuthi abe phansi. Yaza senzeni akaphumi awuphume la. Mama ha re tse so but ke ngwana ntate wa I change the factor tshwantse ba buisana.
a tlo methisa banyana ba bararo ka nako Too much mama wrong. Ebile le nna e wa ke tolerate. ha ana tšhelete tse phelo mothakao ha o mmona le je o gola 550 ka beke jwale o tlo ba supporta kang O gola 550 ka beke. ka beke dijo ingane re patala mokhukhu o re dulang ho ona so o sebenza kuphi o no le kae wena e ka re wa Jo, my brother, stop it. Stop it. o tlile ka no sonso ke sa itsebeng ho go tlile ka thula hawu Mkhuze baba. obane a zo Ngoba sebenza uyadelela. ke yo jwetsa ntata o batla mosebetsi wa banna se mosebetsi wena Cela wazothi umama esebenze wena awusebenzi nawe Ngapha uprekisi. awusi responsibility ka baba so umdala you above 18 My brother bothata ba hao keng? A ke re mona o prekisitse mama o kwatile vele lena lena le mathata lona le two a le wa bakang but o tlo no khombe bo mama so ha o bontshe respect ke motho mo le open. Kodwa naye akangihloniphi, ungamhlonipha kanjani umuntu ongakuhloniphi, ongakuthandi? mdala muslo that's why kumele umhloniphe wena and umama wakho because uchate ubaba wakho Mama re tseng so. Mdala kodwa inhlonipho iqala komdala. Okay asenze so ngoba wena attitude nawe ufuna ukuthi silalela. Motho mo mama ke a kopa ka hlompho le bikokobetso mmaka ke tlile mo ke re ke tlo o thusa mama. Vela re tseng so. a re tseng gore ba nthuse ka moshaka a ke mmatle mo nkhukhung wa ka a ke mmatle Ke mkhukhu wa o le ntate go kwa hao. kwa ka le yena go kopanetse cause o ntshitse le senyunyana le nna ka ntsha senyunyana gore re tle re dule ne re dula mokhukhung e le ya dipolastiki ka kwa My brother. o no le kae wena Thatha ungana lutho baba. khuza uthule man hawu Kopa uthule man. Uyabona lento hayi akaphuma ubuthi uyadelela kuyafana. Mama ye. tshwanela lo ntse o tshwana le ngwaneno wa hao o ntse o tshwana le ngwaneno wa hao Mami. Ha re tse so. Mama ba kopa le menganyane motho molo. Ha re tse so a ske simba tshwa ba holo ke kopa le menganyane. Mama ntho re shebileng re kopa abuti at least a le chiftele mo tšhagateng le duleng le babedi o tla ka o tšhaka obviously vele o so hodile plus o nta bana ba itreno o na le bana ba bararo o tlo kgakala nna ke rent le ntata ka se ntshe o zolala kuphi so wena a o ila Khona baba. abantwana bakho shanyana o itlhomphe nana o tlo robala kae o tlo robala mo ke robala le ntatao ka baba ushusha umkhukhu egoli uproud Ngeke ngiphuma. khona o re nna we lalela yiphandele into ezoyenza zokushaya ngizokushaya yes ngizokushaya Tatele uzwa wena sikamshapa ngizokushaya tate kopa le tseng mo bulala ha ona motho le mo bolayang mehlisa umoya umbulala uthe yenzeni ntambala masiyehlisa kuswela awuzwa nawe ntate le mme le abuti mama asenzeni kanje batho ba ba mama yes le ena tshwantse ke a kopa motho mo la ke kitile tlo thusa re ba fela re bueng ha re tsa so nna ka tsela e ne ke shebile ka teng ke ne ke batlile gore ntate a ntshe bulala motho wenzani manje ngambulala ngithi ngizokubulala ngempela umkhuza baba ungathuthe umbulala ntate umntanakho there's no need ukuthi into esedelela ngakhona lo uyadelela kakhulu ngizombulala straight mina khona uyadelela angifuni ukuqamba manga kodwa ingane yakho angakhona ukuthi abe right mawuloku ukhuluma naye akezwe mosakezwe ngenze njani akezwe sile mushanyana hlala naye khona la uzoqhubeka uhlale naye edelele kanje zama iplan ukuthi asenze kanje la ufana akapha arente urenze njani kodwa la ngeke ngimxoshe uzazulimaze ngapha uzazumlimaze ngiyacela ubhuti angifuni ukuthi nenze awuna relaxa mushanyana eno asa ikutlwa tswa ka mama a tloe mo akike emapelikete sinye ukhosi ingane entathu zenze njani ingane ezincane ezintathu zenze njani ngikususa le ngithi uzozama impilo la uzomosha nje Kumele ngiyithole lo mkhukhu wami baba. into efanele yenzeke nje nginikeza 3 months 3 months uvela uphume Ngihambele ngiyofuna umkhukhu. indoda engaka ingane ngapha kopa batho ba o le duleng fatshe mama ke a kopa a tsamaye mama kopa re duleng fatshe a tsamaye o bona go tswa le kae nna ke na ntse ke tlo emela masawa na tswana mushanyana go mithisa ba motho molo kana kwa iwana tomolo ke kopa o thusa a tsamaye ha re tseng so batho ba baholo ka hore situation ke ye ke a bona hore hantlantle ha le ka phela le itlere mo ntjarateng o tla bo tswe stop le ka bolayana because of I ke shebile my brother lena o na le attitude ya o tella
ane ke sa tsebe gore wena mama hape le gore abuti a o hloye go na le dintho tse ding tse neng maybe o di etsa ke sa tsebe ga re dule mo a re tsebo kile bona ga ke tsebe go etsagalang pakeng tsa lona imali go kulwela in but a re tseng so motho mo o go etsalang ka situation e so bana abuti wa bona o re yena o tsela uphuma o motlwini go betere a lo irentela nna ke bona go le betere a tswe a lo itulela mohlomong a tle ka o tšhaka ke bone nna le bothata wena o reng ntate Yabona uma esaqhubeka nale attitude anayo. Ngeke kuze kulunge. Ngeke kuze kulunge. Mayingayilungisa azehlise njengomntwana. Ngoba ngeke ngize ngikhona nami. Kwamale eyihola incane, phela izingane lezi ngenze njani? utlabona Sengitsho ukuthi wena wenza njani ngoba ubhuti uthi kungcono yena aziphumele nambe ngithi solution ubhuti akayozifunela nje uyabona lapho angahlala khona iroom maybe ngingazi ukuthi ungamnceda ke ukuthi ayibhadale Akunankinga ngizomnikeza mhlawumbe 3 months ukuthi aphume. Ukuthi ithi aphume. wena uzamnceda na ngoba akithi akakasebenzi Ngizomnceda lapho ukuthi akaphume ngizomnceda kodwa nje aphume la. Aphume. Ngizomnceda. Kodwa afana motho o molo kopa utlwa akirati akiutlwa ile bitter ke utlwa is ile wrong ha o re so tshong le mmoa yo tshwana le na re se ka kena mme wa hae sikanela mama utlwa ntate o reng o tla patalla abuti room ha abuti a tswile una le bokae una le tšhelete o rima 550 o tlo ntsha bokae umkhukhu ka room. mkhukhu ke mkhukhu ne ke ka room okay no Mancane umkhukhu engizowukhona. ngena ngwana haya o dula go mokhuku wa bokae phela mama ke mo ne re tla be re tsetsa peace of mind Umkhukhu mhlawumbe 400 aphume. Umfana uzothola umsebenzi maye, uzothola umsebenzi. o betse ntho sa etsebeng wena ga ona go o tlo patalla mokhuku ke le teng ngwana ena ha tsamaya o itshebeletse mara mama motho o molo o ngwana wa o tella ntate o etsa dintho di be easy ntate o etsa dintho di be easy o lo mo rentela so e bokae a kgola 500 yena wa tseba go budget o tla bona Sengishilo manje ukuthi noma uphuma ngizofaka something ukuthi la uzokhona ukurenta lo mkhukhu loyo. so mama wena o re ngwana dule kae tatae o tla tswa le o bona le basadi ba ba hae ba ba gago kaofela mama ere mama yes ka nna ke a motswala ngwana mama o ska tsho jalo le ha ise ngwana ha o tshore tshwantse mo lahlele kwa thutheng ba tlo tseba le thoka yena a ka kgatha ngwana monna ha mo rata a ntellang a kena ka monyako le ena ke mogalemetsi ka re ntho e etsang ha e shapo ya ga nna o telle wa tswa ke re ntate wa mo patalla o bene le space patala bokae wena makepisi Uzomgcwalisela mama. Gcwalisela nge400 umkhukhu. nna ke jeng ke jeng mama rente ntate ha e patali each and every week Aphume la angabe seduze kwakho. baby awatsa ke guys ke a tshepa la bona re jo a don't la ya ke tsebe but ntho ke tshong ke wa tseba ke ngane ska ke fihlile mo ke tlo thusa mama ska a tshore ngwana ntate o practice and stuff na solution e ke itshilong ko reng abuti ha a tswa wa bona ha a tswa a lo renta o tlatla ka gore a nna ba tshakele mo montlung because of how ka re wa thula wa sheba mama nka ragate abuti ka ba ka lo ga sengwanae le abuti nka ragate mama because of chelete ho ngata so o betere if abuti a itswetse ke a le rata ka ofela le see the next episode yes baby le rata ne o bontsha go maikutlo a hao ha ona mo ha ona mo temisetso wa botswadi